Silo semihlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati igithe yona ke incwala lencane esigodlweni ePheni kanti ke futhi ke bekade akhona emakhosikazi bantu benkosi kanye nesigodlo. Thubekele kukhethwa koncwala lapha yena esigodlweni ePheni lomuhla silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati emakhosikazi isigodlo bantu benkosi kanye nelibutho lebekade livunule linotha ngemvunulo yemaswati bayishayile ingoma kuboneliseka ukuthi kuyevakala asisibone ukuthi kuhambe kanjani khona lapha yena ePheni. Kanti-ke sive lesinyenti naso sibe ngilesinye lebekade sikhona ku-70 Channel Maswati Injustice wakadlamini sesigodlweni ePheni.